Holwesaino Tusker FC irinetse pointi 9, Gor Mahia, Kakamega Homeboys nende KCB barinatio 6 shia. Afc Leopards nayo irinatio Sofapaka niri namba 10 itimu 18 tsebayanga FKF mu Premier League. Holwesaino Tusker FC irinetse pointi 9, Gor Mahia, Kakamega Homeboys nende KCB barinatio 6 shia. Afc Leopards nayo irinatio Sofapaka niri namba 10 itimu 18 tsebayanga FKF mu Premier League. Jumamosi yitsanga yani tarehe 10 mwezi wa 12 Bidco United ilaba nironyanga mushikuri nende itimu ya Tusker mushikuri shathika. Kenya Police na ilaba isena shiondo nende itimu ya Bandari FC mushikuri Kasarani. KCB ilaba nibayanga nende itimu ya Nzoia mushikuri Kasarani. Jumapili yani tarehe 11 Kakamega Homeboys ilaba isena shiondo nende itimu ya Ulinzi Stars mushikuri Shabohongo. Nayo Sofapaka ilaba nibayanga nende itimu ya AFC mushikuri Kasarani. Posta Rangers ilaba tuyanga shiondo nende itimu ya Nairobi City Stars mushikuri shathika. Hurula khumesa mibayo BULALA TV nanga Jesse Tetei.